so dia reply kan salang itu nampak lang kono laki advertisement iklo kita tang 14/10/2019 naningkan isi advertisement paklang kono dah ke third grade lapan fourth grade both technical and non technical post alang itu 16 post paklang kono iklo nah itu lang ikta me ladak labang ke alang itu paklang pin abi get lo masarang pharmacist pun eceng iklo na pharmacist ong iklang kono 1 post staff nurse ong iklang kono paklang kono 4 post health educator ong paklang kono 1 post ophthalmic assistant ong paklang kono 1 post radiographer long paklang kono 1 post lab technician post long paklang iklo 3 post lapen LD long paklang iklo 3 post lapen surveillance worker long paklang iklo 1 post tapos on taxi storekeeper pulang da 1 post paklang iklo night chokidar long da 1 post paklang iklo apjong kontak pinang ana dong cujog dun det pen hala amerik list pulang tapaklang ateng ke tampon peder lo nang itu langit kami ladak long pharmacist purpose ke isi vet tema bon sa tamila daklam ke paklang kon kala ke appointment ki por ke bang kon si pi lo sila ndap lo tang ke la supreme court order ake hai konsingrong pi ka kan pa melo ba non mak dam melo konsingrong pi ke supreme court na himu ma pusi udam melo ladak nang litung lang damika ang ton da akili side la pon chot kali merit basis pen elang litung bidam kali nang litung han la merit ali sampak lang iko merit list long alang itu me deserving candidates lo tema kon sata me alang itu ke long pot bedo alang itu ke sardili terang ke number 4 kilo sata me alang lipan tipedet si komani binot chetri bukan si piger lo binot chetri nang itu lang damik me sardili terang alang di marks ka score ke total 54 sata me total 54 kilo sata me alang itu karbhijan mane lang protsi alang litung ke komani atum phansi lapason mane abersi lowest marks score am pani binoy chetri aphansi alang litung 53 marks phansi alang litung ke appointment pi kam de lapuan de kalilang non litung aku staff nurse kule lang dami klo nang staff nurse plong da kili lo tema bi apos ka paklang kon niklo staff nurse 4 bon sa dami ke pa appointment ki ke bank kon si pi de lo non lang dami ladak lo serial number appointment ki pige Alfonsa Linyat, daughter of John Thomas, village Dekachang, post office and yes Tokmoka. Seta me Alfonsa Linyat bu banke marks banke 68 ladak na ke ong highest marks ke Jelina Hansip banke 69. Seta me alang li Jelina Hansip 69 na pipedet si Alfonsa Linyat bu si alang litum igrong lo mate partiality alang itu ning hanglet aling si lapson claiming get lapon chota kali ladak Nijumuni sakya kalang li marks ka score ke 67 bon sata me ladak kun lapen aki ong dolan kunki disopi ke 67.5 marks olang li ka score bon sata me kunki disopi an pipedet si konsingrong pi ka choma tha chu ke Nijumuni Sharma alang li phansi laposan si pi get lapen ako dam tulo nang ilitom non health educator advertisement ka paklang mangke one post sata mi apsi ibang ke bahindi ba si piker lo serial number 1 ke hada kun appointment ki thengtom rongpi lapen serial number 2 ke Nicholas Rajbongsi pusi ki piklo bon sata mi itum lang nami lo lage tok chok iglo la thengtom rongpi puke first merit list ongta first pusi do iglo bot alang li hada appointment first pusi long la pani pudama thai bi lo bon sata mi ladak long dupik lang Nicholson dong farban second dong se bi ko Nicholson nang itum lang dami lalang like last lo 16 number serial number 16 non dak long Nicholas Rajbongsi ko serial number 16 kada me dak long duit lo John Bosumotari Ria Boro Gaurav Deka lapen komane Basumotari lapen Rahul Rekhe Amarjit Be Vishal De Irish Teron P Bireshwar Hanse Pator Phangcho Vikram Singh Hanse Prasanjit Kiso Marvelis rong party Venice rong party alang ituman hai tuman panungkuk si abersi hidupan mate serial number 16 Nicholas Rajbongsi was appointment ki get la puan chot le non ilitum next page ko damlo na laban ke lab technician apos lab technician advertisement ka paklang mangke oni glone lab technician mangke 2 bon sa kami apsi appointment ki bang ke
appointment ki bang ke bangi thom han ike la bangi thom long ta ki long ta ke phak la puson du ikok mate partiality la puson du ikok first bang ke kilong nang ji vek ke la dak long e gobin rong pharsi alang li long nang ko long nang ko alang li ka score ke marks is 25 marks ka score ke alang li 75 lo tema sera me hala tumhan la gobin rong pharhan panung kuk si ko mane bari e milik tang ho mane songja kiri tang ho la puson lu mansi ike lo la ponde kali lo deserving candidates nang litum langi kami gobin rong phar tang ho bor kiri terang tang ho Kronsing teron tho jer dabrong pipi tholi sa terang pi alang liton pipi det si komane abersi gido Biswajit Sonwal serial number 8 mate lowest marks alang itu masi pidam bigger lo mate la gobindong phar man highest marks ka score man da pidam de mate deserving candidates man pidam de det la pon so dali lang non LDA post long da labor technician long da me ke klang bangi hini vera post ka bang klian pidat lo abang piman lata ba hini vet post ke choklem gali merit basis elang litum pidam mali ako non udam tulo nang ilitum LDA post LDA bang ye advertisement ng kapak lang bang ke total 3 bet sa dami apsi ki bilang bang ke bang piwan si pikam le mad isi akele pidam iket ladak ta alang litum merit basis penle ki pidam laku gali to labang chok iglo lenin inti kathak bang labang ke first position se do appointment as palong nilo labang mi ikse no sa dami ladak ng deklan ake hai kang jang terang asupi mate non deputy chairman iglo bon PNRD long chairman alang li asupi da chok don chakle terang ro chochapi alang li ke 77 marks so sa dami alang li han pigedet si komani abersi la tuman si pigrong lo serial number 1920 lapen serial number 1920 alang li tuman si pi damrong odak long kheglong ji marks yong dum do chakle terang ro chochapi serlem rong bipi nirbon bipi rachmati Satnami tanggo songja kiling tho Raikom kiri kro tho Bireshwar Hansi tanggo Jerda prong pipi tanggo Simon rong hang tho Elizabeth Keron pi tho Priti ing tipi Minakshi ting tipi Aktu timung pi Marvelis timung pi Julie timung pi Tayap Ali Latumhan alang itumhan deserving candidates made highest marks score tumhan pidam candidates ni lada aber dum si pigrong da komane nine Mohan Singh be komane Purnima Gogoi latumhan Gautam Saikia 32 leave 32 number serial number 32 lo si doeglo latumhan si piga hala atha deserving candidates made highest marks score ka tumhan ye pidam candidates la poncho talilang no surveillance mokanong tha merit basis le ki pidam ali Ikabe da post bang ke isi website me api ki bang ke api ki bang ke sari job itu kan sari job api ki bidang ke akile bang ke thoma post pi ke nasi ladak long ta merit basis la pleki pipon kali ladak long highest marks to la bang chogik lo angtong teron no ngalang ni bang 76% lo ladak long ta appointment ang chogong ko melo sala so abiar doi klang komane Gautam Ujio da Pranjit Bora fitting ki Mri Gangka Bora Prasan Rakajit Rompi dan Sonia Singh alang ikut PPDF si komane abiar kalian kumar serial number 10 apan si ik dia la apon so dalilang kalian kumar Dasno P bidase alhai kumar P number 4 hai tu masih piga harong di kiling ala gelong chong harong di la to alhai tu masih abiar mas kalian convert hai tu masih serial number 10 tu masih ik dia la akan PPDF si asi store keeper Lacit penting store keeper lo post bang store keeper bang ke isi bet lacit hendik kunang itu keglong di lacit hendik ke serial number 2 sera me Mumidas ke serial number 1 olang di marks ke score ke 76 lo lacit hendik ke 75 lo sera me Mumidas an pan untuk si lacit hendik kan 75 marks satu man si apuson igrong lo asi lapuan bet lo apot bang ke lapuan bet kalilang komani bang ku bang ke pharmacist po post long ta doik lang pharmacist po post long bang ka mane fake registration la puson do ala bang ke registration number 17004 alang li bang ke komani Barkha Sharma komen si registration dikhe di asi langna pulotan ke isi pharmacist kuno komani doctor kuno alang li ke internship la puson enang tok mane kilo ko Iki join je phang alang itu me course tang desel internship bola son enako internship tang dia agency alang itu me registration long ilata Assam Pharmacist Council long sera me non mang alang registration lang internship claim agency la Assam Pharmacy Council long registration claim agency alang li ke fake registration mane Barkha Sharma comment agency
registration NC alang ni ke sakuri palong lang na pulatang alang ni ke unqualified pharmacist bisa kita nak kalkulasi lason medical department isi emergency department lang ke lapuson labs lapuson doi ko ke heri thumi melate unqualified pharmacist mane pun tok lo blote ko mane adwai lapuson ludam mane bhat kiti dun tabar lapuson doi ko ka klasi ko mane in future mane kisung lapuson doi ko ka jong sa unqualified atau mane blote lapon so tagali lang ni kodam itu ni to haya pun hage ni complain itu ada bilo join director ka kan lapen ladak lang supreme court long already mane isi judgment lagi nili kaning jelam polilo mane potmoteron pole kaning jelam la supreme court of india pen judgment ki bitang mane isi kachpara itang alam lo je advertisement lo ko ansi ki pima laso abat ke piponong le jong si pidet lo tang la ke totally illegal posi klaim ka lo labang a case number bang la puan no special leave petition number 28488 and 29224 lapen or aninkan may 2008 in civil appeal notes 1133 1135 of 2010 tadak long si tawag dak lo mili ganing je polam gali lo tadak long si tawag dak lo je abat ke pilong le jong sa abat le pidete te hala future vacancies mate lahala ke thekere resume jang hala deserving candidates so mich pati do nong le bate isi vacancy ni dulu bulatan ke advertisement ek colleague na advertisement call of alang itu thekere resume jang compete dun basic merit basis men chupalong ko masa dami la puson tapati do tok ka join alang itu thekere deserving candidates so me chupati dun nong le alang itu aning kan nepotism ko puna ko policy idum dirta long lage medical department la pension conservation la pete kali along ka pek apeka la puson ti gong la penon het bang jerpo jepi nang kan lo non het jong ka bingong ke mus council ben horengan hoi ka paklang lo da akili la puson si ti gong la si la bang so putak le ilo bote lagi totally dak long ke tok do judgment lo it was observed that it is settled legal proposition that vacancies cannot be filled over and above the number of vacancies advertised, and also it was not in accordance with the lapuson si ke tok lo je merit money advertisement dan akili bangke iklong le jong sa akili le pidiat lo kahla deserving candidate satu mana akai man lapuson itu doi kokku ada daklo kapaklang nam lo jo so ko lasi lapuan de tapian ta non rata thekrong lo je la bangso pun agak totally illegal ko lapuan de ta consing rong ti ko se ki doi joy lo made alang lita la daklong itung cherap tu na join ni si pinier ne ta ka bing long rat fan response pi la penili tu mai imit hang chicken so mi non dak yot pen ni marli tu na dulu alang itum ta kapeka side ni ko lo sedam du ko woi se mi lapuson alang ni aduk kan arni ni tu ma jupang khang lapuson chuti dun je ka song aside deng nang ko lo lapuan de tapian lan aduk nang hoi de pinang ni pinier na ka bing long rat fan lapuson khan ko pinier ta ninje de la bangke isi tera ini la pen ningdu mi la sila puson ai yen jalang ni la dak long ka biang long non ka biang to mas council long kang ni ji a ot mas ya belo la CM tu ram long hang ki hai sana mi la bang so ko ke prap jin den alang ni ta dak tar lip si consing long pia ke hai pan pathan tu pan si claim nang ko alang ni ta he chena na tum chhan no claim ki tam mission se alang ya hok pet ki claim ki tam mission hol ni kindly work the talk mate akam ben ni chipak lain no nang ling pu ben nang melo ne miyo ben nang kam ni chipak lain je mili tar biang long ara grievances to kok mane obi gimidum kisung doi kok lo te mili dum claim pon po in than pon po la ben so kisung mai grievances mange redress un ko bole nang li CM ke academy chipak lang ase nang li phan la bang so action tar biang long rat ko mi ku si ke thanji ma ko CM ke academy tar biang long ara ko lang